Iranwood lakap ilban kukolat. Sebab dekat pengamarun main samat kud labalap. Bagiat kak yang konod ranwood sang niar sabul manki kalangan o kit kologolat tungal maur apa di kit sekak kelai konod ranwood. Main samat kud labalap curu mayakut sekak padoan muya. Harus cobahan kerjanya yang kit. Sekak diiran kerjan parna sabul marngan diiran kerjan parna sabul marngan sarawi. Angkat to kamakalai kit o kono bang kit dan pugakan masaban tungal ranwood. Kamu itamat ke lo kaporapor, pasal korus, angsu korus, nilai korus. Lima kali sakit torti, kepungan maramai, oke gisawas. Dekat korus sepaduan uya, hilang langkapain hat kau no hat contoh son komo, contoh melapalap Jesus Christ. Amen. Kalangan wan koron, koreso kalangan senator kan koros, tapi kakak ketlanan sebelum pada kuya bur. Iban Pohnpei Chief Clerk Pwuhng roll call. Senator Sela Bram. Amen. Senator Kadkadaur Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Jose Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Bill E. Edward. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Senator Fredson Latora. Senator Denny L. Laben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendites Wolui. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Adjournment. Senator Earlyn S. Movic. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay mày. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitorai Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Amen. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Chancel magtay sa bulman ko koro, magtay ka katlanan sa bulman tayo uya kubur. Yang magproyek yang kakulian tayo dia uya sa bulman tayo sa karatan kapeng. Melal sa karan misik o kapeng lapan. Purana nilap sa karan misik o wawlap ang purana raksoko, wawlap ang purana syoko. Wawan ko sa bulman likan ko, nanalang ko, nang kaniyay ko. Wow tororong napalap kaitikan koros palian tiyak momotyo government, national, state, or local government. Wawan ka kapinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Francisco Yohanis, wawan ka siyong kopong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong kopong kan koros. Masaksit ay wawong Vice Speaker Michael, Floor Leader, o Honorable Senator kan koros. Ibilman po na siya, wawan ka lang sa Morokan, o siya sa Rico, so mas lapalap, o maron mo ikan koros, non-chamber wood, men Pohnpei koros, pong kalapot, pong taga-Pohnpei kan, o ikan mastikan Pohnpei. Thailand katyang nan, sabal matayal uya kupur, ay men pagkak-Thailand, open o men pagkak-floor leader, and kalwa Thailand uya kupur namin. Kalangan Speaker, Jungal Sekretarian Kapeng kay Poniyo wow, pempurapan patyang siapal memuy me paytay diyan nan wewe. Wasaksit Jungal wangun kami Vice Speaker wangun ki honorable member kan korusia. Ibil Jungalan ko wawong rail kan me patyang child nan kalari me siyang ranwat. Ran mawon Kapeng payang mawong Pohnpei yu melel me yang child nan men kapesekan. Mang Mr. Speaker, niwaw men bajuan sakara mot kesambal wajo pagik chailan suspend order of business choro gati pan ira choror nambe isagisu pagkariyaman. Amen. Chan salang mau kamagit hiu miayir, chailan chorak tiang, ira choror, o pagi miya karyaman pen kamagitok chaikat katir pon, ira choror. Kamu floor leader. Kalangan Speaker, main
Ako nang angkak sansal pwagi ayo jahil lel wasakis jahil ket nan tutok sembaliwa liolo kusang jahila men jahilan kaungsak ma autoban tutok ako chief clerk usu autoban sama jahil usu senayo magak sansal jahil kak sabulman kinani racurur jahil komal ma minute dahil uya kuburok tayo kat pani racurur ipan po na siya floor leader kalangan speaker sang ni bawa pa ni magchal sa bulma ki nan asong komalay man uyata yung kamagito pagi speaker ang kak itiyata kamti limen puan kak apali tutok kesembal magchal keciangar lale yay ususlap and probata uliapan winat on credential committee uya kamagito lumacol pagkaryaman chan salam mo kamagut mamiya karos mautung kamagut masa ni uwa masa ni show kamagut paitar kamagut paitar o speaker pan patroyang nanititan credential committee may member limmen when apali karong o melel me ususta yay Federico High Range eri ngay kuburo yung kak itiyata Senator Simon, Senator Edward, Senator Simina, Senator Edgar, o Senator Carl. O Senator Carl may pangya chairman and committee in Limbanwat. Mia kawai chang Israel kan may patuan itiatar masyote ay may pan wiyawi committee in Limban masansal yay Senator Simon, Senator Edgar, Senator Simina, Senator Edgar o Senator Carl. O Senator Carl may pangya chairman and credential committee. Speaker, Kami alangan Speaker, sansal ng kubur pa ng kamtin leadership man siya mo iyapan kasanti na miya. Kumukubro, mo na ipan sakar ay tungalwaw ang kami, honorable member so karos. Iman pagi kami ka kamanalam, special committee yung pan patok, kung kau na bata program yung kasamo iralo ko may pan patok dito, ananen, rachakan Taplurot, may resolution na yung kamanala rante yun. Kamtin silmanon, kaptawalaw ko na bata program. May chairman ng PWTC, chairman ng RNT o vice speaker pa. Patrong mo bilo kayo yung location in Outer Islands and yung patrong po ang kakusan ito mga. Uya pa na tayo pa na pali saiwa palil Pohnpei nirye sa kwalu patrola. Ay wiyagi pagbagyo kang kamanala nan session what tatawagan kami ito. Kalangan Vice Speaker, tama sansal siyang kami, sansal mag-trial ko sa nadir ng leadership o ipan padrawan, kung sansal, nansal mag-trial session, may yay committee in Silliman, yay Chairman in PWTC, Senator Le Pen, committee in RNT, yay Senator Edward o Vice Speaker, Makari Mikel, meban uya committee in Kasamo Israel kan, meban patroto siyang Wayne Masligin, yay Koraya o Marshall, kung kakapese,
show of you magtay songo-songon bil aleti o Israel Senator kan Koros Melon Senator Outer Island lukang buan yang Pahrek delegation wot o chairman in delegation wot yay vice speaker Miguel kalangan vice speaker o kalangan ng Senator kan Koros may po na chair masotre iran kapatapat ay me panuyaw kalangan miate ratoror iratoror agtregak sapal ta floor leader Kalangan speaker ke sabali jungal sikaran wow. Speaker men kita kamu kita pergi challenge suspend order of business o sapal talaban number payu perkeriaman. Chancel kamu kita you miaya challenge sapal talam pandam pepayu agtregak kertier pandam pepayu kamu floor leader Speaker wow men pacuan kamu kita membuat kesampal wujud kak katerbuk kamanala journal and run kisik silu. Chancel kamagito koros mautung kamagito masani yay uwa masani show kamagit paita miya masani pan journal Kamagit Pahrek iti. masyo try pan po na sa kamagit try dan rutungiti masani pan journal o sabulman kita koros mautung kamagito masani yay uwang masani show kamagit paitar o try rutungiti o sabulman kita sabulman try journal Speaker kamu floor leader ni sangon mo bil kamagit mo kesampal wujud kak katerbo sabulman kita journal and run kriya isek lemau. Chancel kamagit mamiya koros mautung kamagito masani yay uwang masani show pag kamagit na poita miya masani pen journal and run kriya isek lemau Kamagit Pahrek iti. Maasan pe. masyo try pan po na sa kamagit Karos mautung kamagito masani yay uwa masani show kamagit poita rok try rutungitiyo sabulman kita journal and run kriya isek lemau Speaker, point of privilege. Kami Senator Perez Kalangan ko, Mr. Speaker. Una iban yang patu. Nansam matal bi kuburan watch kayo man patang kamuchi yang kito al sakratan kabeng wawan kuburan samrat kod labalap. Bagi kuburan ma masansal po na manamental chorus. One kamu Speaker, Vice, Floor, Honorable Members Chorus, o ibilman patuan pegamag tegak tuan se Israel paratogan dan kalori I sudah patuan lang kan na iban patuan at may patuan ulan Wyman may yang trail wala pa hinain Pohnpei David Hawkins trail gat kiyang ay ulapulapan aman managap dan madilni mabil kasampal tense kaliyo matay gat kakitiyang oh aman ay tungal managap mabil yang ranwat we are Chief of Fish and Wildlife trail gat kiyang bila ulapulap. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez, bagi yang mulian trail dia ropo na si Israel manakap kay dapat yang trail. Kalangan ng kupramail oloko. Thank you, Mr. Hawkins, for joining our session today. Miadre point of privilege. Mashallah, Raiban po na sa floor leader. Speaker, jungal sekarang wow sapal. Iman beliau yata kamu kita pergi challenge coro kita pan nampai suwa walu jadi kaptelong kan. Chancellor mau kamu kita pergi ambil karyawan pek try kat kerja pun nampai suwa walu. Anson kat kilong kamu matan ko sunnet kan or resolution kan. Makaros sabulman kiran suma wak tribal katla Montreal pan po na sa floor leader. Kalangan speaker jungal sekarang wow sapal. Speaker ibil menuyata kamu kita pergi challenge suspend order of business o coro kita pan unfinished business nampai seksulu. Chancellor mau kamu kita memia pergi ambil karyawan pan kamu kita try coro tiar o try kat po nampai seksulu yay unfinished business. Try komal ma miniteo.
Try sa paler o try kat pa unfinished business ni tuwan ay padrawan tar. O ni tuwan ay padrawan muna tayo kumal diayo pwede liya le kunla. Esansal mag-try katiyang nanusyus pen ime itito siyang kabina. Pwede uya nominee o Director in Public Safety. Ye esansal may ye manakap eltres pelep. O esansal mag-try katiyang nanusyus. Isaikin sa kak-declare usus aliyal kun. May kupuray po yung kak-declare sa pulmatayal usus anayo. Muna tayo pankat-kat lamo tayo. Ensansal ong way pa kon sa pulmatayal tatok ta usus metok recommendation. And standing committee report napukuwanaw labinyari isak payo siyang kamitiin J&Co. May ito ko nominee Mr. Eltres N. Pelep, may tito siyang kabina, Pwuhng Director and Department of Public Safety. Sabul matayal usus Asak Tuwaw A o So Silu. Met mawawag tayo kamanatar, Mr. Pelep, Pwuhng Director and Public Safety. Kalangan ng kupur koros, o tayo katlam o tayo, mabilbaan po na sa Chief Clerk. Standing committee reports number PSU line raised payo mepet floor motion relating to oil leakage from PUC power plant sang Assembly Committee Kapatabat and Environment and Climate Relations o Committee on Health. Kalangan, sansal may report wad pan report sang Committee on Environment, karataban po na sa Chairman Artui. Kalangan ng kompromi, Mr. Speaker. Jungal sa karatahan kaping pangkuro na nila, melel pati yan sa bulmong sa karatahan, pebo ni Wow, machiya ngayon lang. Melel ay sa karatahan wawan kun komi, vice, floor, o yung honorable members karos. O yung aki railakan me, pati yan kajay naman sangat. Mr. Speaker, imin patuan pa ata sa bulmong joint committee on environment o health, o sa karamalwat kailan ka kataropo uyala malam ki standing committee report nampe bugi su labeniyal reza payo sa palman kita Diyan sila mo kamagit sa Chairman Artui karos mo utung kamagito masani ay huwa masani show pwede kamagit ya pwede try kat nan masani niya masani to kamu Chairman Artui kailangan ng promi Mr. Speaker standing committee report what iay may tanlong floor motion me bitata oil leak sang BUC power plant o iminan sansal me kapantalayo pwede sansal me niya attachment niyo me kapat yang o yang aki engkak niyan so maong member kan rangkak watak report what Mr. Speaker sansal me assignment what assign floor motion what assign ng committee kapacapat. Rangkak check, melel complain kan masang community kan me karani power plant ang poman. Ari mon committee bantola karong palika na miye site visit you na committee chapta uya. Ari site visit what uyawi o sansal findings kan mamiya nan site visit wacha murun site visit wacha committee bill pajoyo nan karongorong melel karongorong yang BUC bajang irailakan totok power plant o yang agi ya EPA mabili yang pateng nan karongorong sansal uyaban oil masansal power plant recommendation miya sang committee masansal o bili yang agi report sang melali sansal report miya sang BUC o kapacay ang EPA meapali uyaban oil akan magan oil spill nan
sang ng power plant wot riban sakar kita ni ora la ba iga melele me German nail to committee kan kakyang sawas sansal me recommendation issue me standing committee report standing committee riawia me melel kayo songon ewang PUC rangkak extend retention wall ong nan compound masansal Riau rangkak wirata warawar melel wasama saltala pali penenin mofa o yang aga penene jaikan sansal me donangan wasau soja warawar po engkak tore hilakan melel kocow laut me bangkak kerolong nan power plant o kasilu ya PUC engkak ewang melel vital o improve wasama vital gumpam area sansal me wasama Jen Warren vital stosa wasama kun pump fuel the oil sansal me iwasama sansal me kun kocho lingkan makosang ni stosa ima kun karadilanan community o sansal me socho dan leak ng compound sansal me ansome kamukutben pamkana leakage makun kosang ni stosa kan o kamukutben tipsokan me resong-resongon kamakale kita nan power plant to imakun kocho lao to wati la o sansal me diesel tung kakuyata labalan reflection in diesel eban karoy nan pil mintamak tung eu ay lupon tung kakuyata labalan wasayo ori makareta PUC songon bilewong community yo porangkak kadiyon an awareness for community yon engkak bilwewe ke wieben rail apali melel oil spill de oil kan nan compound to o sansal me miepil trom kay me iraibil songon apali o sansal me pali lauton trom kat re properly dispose o apali yang nanim pues sansal me palilaw den from kan patpat lukunin o eu recommendation me ina nang kasampal me ye oil skimmer me wo me momon uyaban tipso yu me bangka quality oil as oil spill bang quality sansal me mia me reinstall nan warawar ija mo in kamawla me bang wiyawi melel kamawlan oil absorbent ka the oil skimmer ka me kone ang wiyawi po ang quality oil pwede karalan ng community o sansal me uyaban kukutan PUC power plant mas irailakan me manage wasaw soja non priority ki we have an apali waste oil, the disposal waste oil management in match rodan we have priority on rail on we have an apali waste oil sang PUC sansal me company Riau me yang sawas melel eu company yo yang sawas o melel apali ala waste oil kan makin mia o anso wacha di boya kia sansal ma soap marakun tatong kiyo anso wacha dry talk pwengkak burn waste oil ma PUC kun pacuanta o kayong sagla Mr. Speaker recommendation ma miya sang committee PUC ang kak tatong ki waste oil incinerator ma ban produce less air pollution o yang aki report malwo jang kataroba report melel masang PUC yang muna rail perako yang rail planan kamau yala iya oil kan the mo rail oil spill kan magin sansal magin kakachakun parata ta karalan ng community kan melelan sa
kojogun parata asma kojogun uyawi aimat ni oralap o sansal me recommendation ka socha time frame ya I kamelele me committee ka tola o ewang PUC ong mabit time frame in recommendation mabit ya oil spill o imin purang kaprayang me PUC an so priority we priority PUC purang ka kapali melel compound and there me oil spill ni committee parak nan power plant o sansal me power generation kap kan rainanan we have na raila pali oil kan magan denguti inanan mouse we have ija power plant in maso marasong-songon katoke tapos sansal me basement no pwede management masa asjonon kasumpal we have na raila dispose oil waste oil ay makareta carbon generation in maso pa imerokot katoka kak kanake sang waste oil me pacoban basement sansal me generation kap ka uyataro sili la o tinitungeu rabanganan so ocha kamakaleta kamakaleki min kamakaleki mai Israel min talum kay marabiloche longot man ang talum na tom floor aimat ni orala pa imin bagi kamti kabacabat wasakan may isoche say rarangak yang sawas o sakarita kalangan ng kupromio imin bagi jailangkak sa bulman kita report kalangan Chairman R2 bagi kapasian report mia tu masa nampak kamu Senator Pahrek kalangan Mr. Speaker di kapeng report sansal motrail ranwood ija ibrang way kila bagi imen wrong statement sang community surrounding community puni badoan floor motion me badolong aramasakan me polikita oil spill ri ibil kapeng ke floor motion sang bill amen wale ben sokes ama robot bill sang amen wale ben sokes iutan imenten yang wrong kame Israel surrounding community Israel kapal ke ma biar mesum mau kita ibil men ibil baru lama ibil men rengkak pat baruan tu mekot pilla pen wasagom armasen de tongi pekaper biar paragraf nan paligariau ibil kasih ma biar kusanat eu kawait eu kamatang kusanat dan patolong buena pali kawalwat sudah paruan ranwat hari paruan soalan kapeng women cawan tawut kiaban wiawi ini jai ket wasat jai ket gitu ruasin pasan iu ma uya non kusanat korus sang aramas wong aramas wegi aramas Sammadai tongkan engkak ansu korus engkak pian abol banaramas I kapeng robot mau yaw abol bandan power plant mau abol spill niya bang kulalikin power plant aramas o sabol mararamas maur bilban gak I karon mabang bikarlang sawa pe mang ape songkan mungkin maur gepil aramas ap tungala ban kita kabol laut ay kapeng robot mami ana kamtian gak thorough study Pahrek right semen kan bana wali bu engkak ready rawat o tere perang peratanan samadail biya kubur kabal maramas kan galesang ni all spill sang negara Mr. Speaker pen parong kita motion channel jang masin ben report sa bulman kita Chancel में मेयर motion trailer लटंगती अगमाई को पूरा इम्पोर्टेंस में Senator net bagi kawatan ini demi Kalanan kamu speaker Mona ipatro ay nan patroan waya itungol sakar musikilang kay punepan kuburan na nilap kaon kot Patrang sabul mo sakaran kay punya wam patroyor nilang nan wasan waya lamalam itungol sakaran wala pan kuburan my speaker
Pwuhng ki Vice Speaker, Floor Leader. Pwuhng ki Nalem yang amui oleh sokan nan pe yang amui seri sokan nan pe yang amui oleh sokan. Pwuhng ki lukin lang so yang amui samarokan wawong korusian senators kan. Yang pateng Senator Perez ongnin kaping ben report kasilil sang chairman in Environmental Climate Relations Senator Artui o dami men batuan kapetrayang paniror la priyaw kayo assessment pagben assessment sang Israel sa menakan panuyawi meron yan so may assessment to pan next sang Israel sa menakan question net panuyawi ta po yan kakanapaliala irawat pwegi irawat asirakap warailar kabunot wet kinuya para-parata lepel kan makarani power plant pilola o apung tama santalta sang ren Senator Perez me pilapakan te pilkan me patro karani power plant pil samillar irak aralap kayo mo aralap karyaw ay tungal sakar misik pan kuburan chairman and committee and environmental climate relations members kan o Williante kit committee and Rosanwao o pakita me report and recommitted on committee kapatapat pwegi RRU maparada human error maparada i men napalta pwegi kitail president's mayor rante gaw me pit missing member and committee mesot mi sapung what itungal kwe imakin likelap ay kasuot pa government amen senator Edwin mayang to committee and health mares order kililal na namet itungal pag nawa mo o ma ibang batuan tola o yata kamukit o kamuyan kalangan o po na siya ibang batuan o yata kamukit kami to report with and rekamit ang kami to kapatapat para napali yata technical error me para tao kapuredoan ang maluwat pagkakariyaman Kariyaman. Here motion you take motion to Saya kamal ma. Saya
Ona sabul matal uya kupur o sansal magtay kat nan masa naben report nambe Pwuhng le benyar yesak payu o iban po na Senator Perez. Kalangga, Mr. Speaker. Nuwa men baruan kita motion withdraw ito al motion may baruan lang men baruan baga karya manon bil. Kuray. Kalangan Senator Perez ang niwewa pa na magtay sabul manki ang kabingki yan Senator Perez withdrawer sabul motion and return iti masa nabe. Pwede withdrawer ang tay kat nan masa nabe report. Kamu Vice Speaker. Nuwa ui baruan sako kam te kabarabat. O pagpan ko promi umomot standing kam te report wot and ka ko lang kam te kabarabat paran ka kapaliata wasa me concern toke ye listing anutan to melen kam te kan to kam te wot o kasa palto next session day. Chancellor mau kamaguto koros mau tung kamaguto masa ni yei uwa masa ni show kamagit paita o report watch rekamit lang rekamit kapatapatan health o environment and climate relation. Meter report. Unfinished business. Legislature Bill number FP by Sakonula and the Pahrek Bill for an Act amending still on number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only Koreao Kim Seklang Watawat. Kalangan Chief Chancellor magtaybang katsiyang nan masinaban kamutan. Question na siyang kamitin. Finance, karadaban po na siya Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, muna ipan padyang kupuramuyo, kupurakan, mesansala rin. Kag padyang ito sa umumasin ng kosom sa karatang kay Pwuhng kapyung may patoyat nilang. Ito nga wala pang kuno may Mr. Speaker, one to medal Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator Kokoros. Men padyang kupurakan no, lukawan kiral kan may padyang tenan kalarin intuan, umur kasang balwa tepo na si Ryler. May Mr. Speaker, nuwawo karakarak, ipada sa makamatin moni, kamagid mumur kasang balwa teadangkak, uya kuburugi kamatang ko Senate o pagkabay sa kuno na binyari sa payo walti 1. Chancellor mo kamagit mamiya, koros mahudong kamaguto, masa ni yei, uwa masa ni show, pwede itak tayo kat nan masa na ba, kamu Chairman Guard. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balban, kupuramuyo, pang kupurakan koros. Kamatang ko Senate, what into one report, mumur kasang walwat kamanatar. Pag-bagi malwat yan ka kamanata wan jalalop. Puan kak suwese, apolben, puan na yung sa wasong kosenet, ang malanggo pangililan win Pohnpei, puwagi palikay, the case kay miyayer, kokowang malanggo pangililan win Pohnpei, nan malanggo pangililan win FSM. Wan mo nuwat ang kakapali ananin son sawas, and malanggo pangililan win Pohnpei. Kawid maminan report, mamor ka sa balwad, nintuan na kamanatakaran, kakapul nuwan matang kores. Ranwad, sansal miya kawid, mabilban patyang, kamodang ko sa netwad, numumotwad, mumot ka sa balwad, bangkat yang nan, watawat karyaw. Ang kawid pen, kamodang ko sa netwad, imamiyamat. O iban po iya ko, kung kupuro may Mr. Speaker, and kak miyan sumaw ang Israel kan makauna bata sa bulmaray taray tungal floor amendment. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl, miya floor amendment. Kalangan may Mr. Speaker. Kamu Chairman Carl. Tungal wa sa bal pang kupura mo yo pang kupurakan koros. Iwaw karagarak ikamagad mumod ka sa balwad talangkak uya kuburgi floor amendment number of gislisak tuwaw laban yari sak payo. Chancellor mo kamagut mamiya, pwede miya karyaman pan kamaguto, ban po na siya, koros mahutong kamaguto, masa ni yei, uwa masa ni show, pwede kamagut ya po ita, try kat nan masa na ba, miya masa na ba, kamu Chairman Carl. Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, ban kupura mo yo, ban kupurakan koros.
Amendment to silisak tuwa le menyari isak payu. Kabar warga me mumur kesempal wad ucung me uyai ra kesempal okar waruyu. Elayang atay puyak sang watawat karyawan kamatang ko senat obukupay sa kuno le menyari isak payu ayo. Ni aralam may Mr. Speaker kamatang ko senat wad pag malwat and kakupura o kamanala wan moni yu me pa napali isapen Israel ton tataken kampan kamarain mele Israel me pukaki special education ong nan tian patet wot essential me paluwat ieu palimaken apel pan federal program moni yu maganentong sama national government o kawit peleleto o wiya pulpen office word te paluwat wuksang palikan me pulpan sama tel inomin minisalatek melel kembang rosen mau kembang kamarain no palian infrastructure nantian paren moni riyak payu ni anso makamanamantan present paisak 5 wonton tataken Pohnpei koros we have been the dog malwood bil katiyang dale o puwegi federal program mamiya esiri yangaki kosutan puinen tatak puwegi kosutan puinen tatak wo sote yang uya kawit pen federal program ma pali palwat amalwat kamanata sang nan kubulap when money ma pali 45%. Ni anso me tatako wiyawi miya kawit wiyawi yang momot kesempal wad melel Committee Finance. Me ni anso me federal program wad pampile wapel ong tiyan money cup. A national government ban nuwan kang koros. A just federal program wad puen yang aki present paisak 5 memiya nan tiyan money riyak payo. Sansal me kawit wad wutan momot kesempal wad pangkin pasan ki palian kembang kamarain melel palian naksagadi parang kengkak kawai itu patet nintuan panjang aki kawai maluat pantatangki maluat pangkamanata monuat ayawasa pampadosang ya pampadosang nan monin kampak ta pampadosang nan general fund te adjustment ban yang federal program wat pueki federal program kan ya kini tawan kosunatin way kan melel kosunatin wasam federal program bukat toke. Lalu terangut mai Mr. Speaker kawitin federal program ma pali paluwat tutuwat. Email yang Israel Honorable Senator Kan Melel Chairman in Kampan Kamarain Vice Speaker Aral kawit Committee in Finance. Mungkin nalaya ranso puwegi contoh tahu pukat ele sone sansuwatin aray tungal kosantin opel ben penay na yo tataw tekan me ragen apali ki puinarail merkin padosang paluwat kawit memianan kamotawat wan moni wad mepadpadan wan jala Rialop wanan isikit walo buku wali saksilu. And kak kamanaman tao kolang paluwad sombong wano. Nan madaling sombong wano wad sa Committee Finance panewang palian executive o national government. Wan kak robata yapan momen Pohnpei State melel momot kesempal wad ban apa-apali paluwad nantian moni kan mepan wad itu. Puwegi tete yang Committee Finance nantian moni riyak payu and kampak kembang kamarain sudah tetang kilo 2 million silu. Mumul kesempal wad ketiang nan tataw kamanata ko senad mo applicate mo na buko. Kasig pen masangon wo pambil miya nantian mo wad. O kagade bil miya nantian mo ni kan me bang wad to mo.
kabar mia me wan mo ni wat nintu wan kawit pana ban mia Masao mo kami din finance paano kaya palian executive o national government. Apa ni char mo nin compact anu tapapali o kolokol paluwat te isais wat ong paluwat. Apo ede non warila contoh tak pukat de sote paduan arai tungal isabenta tak nintuan tame apaliang Israel contoh tak koros mepa Pohnpei state government dan kebukaan habis ai kawitin sabul mamui latun finance met hindi wan kawitin Israel kan may patuan tar Speaker. kalangan may Mr. Speaker bagi itong alim diyan sumo Ang Chairman in Finance Clarification Floor Amendment. Biyado masih lebih Floor Amendment. Kami sudah berapa? Mr. Speaker. Ivan yang ujung ata Floor Amendment word. Ivan barawan je mi sab madail kusudah coror sang regular education atau special education. Orang kusudah tua ada ruas. Me Israel bang robotong omotuat nimun par koros. Lil ranwat robot wood saik patodo. Even baron bagi German in education and gag ewan director o mabana pun abe wat say bangkak kag war scene abe bukat mon adail bam patowan ng floor amendment. Ayudong iraw bagi aramasan Pohnpei kay mo. Ben baron ita motion ng rungsang timasyon floor amendment sa pulman. Kariyaman. Ya, essential memir motion saya tu masih ben ire essential. Koros mau tung kamu kita masih ni uang masih ni show kamu kita paita dari tung tiar masih ben floor amendment. Koros mau tung dari sabulman kita floor amendment. Ab kisili sak tua oleh benar sak payu masih ni uang masih ni show kamu kita paita dari sabulman kita floor amendment. Ab kisili sak tua oleh benar sak payu. Speaker, bagaimana tayo komal sinasugus? Bagi Thailand komal lebih show Taiwan komal ma
Try Chapale, or Tiger Kun and Sabul Matel, we are Kupur, or Tiger Kun and Master of Ben Commatan, Cosuna de Kupaisa, Kono, Livania Payu. Made floor amendment? Speaker. Come we, Senator Perez. Kalam, Mr. Speaker, Member 1. With the motion, Talengak, Masani, floor amendment number Kupaisa, Livania Payu. Chancel Makamutu Mia, Romia Koreamento, Coros Motum, Komaguto Masani, Uwa Masani Show, Puego Kamagita Puita, Masanabe, Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker, Yoralab and Kamarata Moni, you Magdal Kamanata, non budgeting 24, when Apali Iragan, Chachi Wogi and Gaka Voltom Bombay State. O Janjal Mamonuo Tatogalanan declaration you Mawiawi on Saptagagan at Yerta Kabul. A Monuot Magdai Banapalieta Banapali Irakan Me Bombay State, the Legislature, Ngongi and Gakabol, Nan Molang Kopung, 800,000 you. Banapali lawyer, Chudri Bilbin Mataiba Nair. I met near a Pia de Masan Benirawo, Chairman Pahrek. Mr. Speaker, tungalan ke wow sabal ban ko promo yo ban ko prakan koros. Ikabeng ki kawid mamia sang regional chairman in chain ko ang karnabadan chete ka sambal wot. Apo ki morning wot tatawag lan an emergency. Audan ruasin ko sanad mamia ang munikan makintatag na ng emergency kapag na bang report ko ito sa tupad na sang October sa glimaw ari pwede report ko siya sa ikmi o monobot niya sumaya kamanamanta wonon warela po so the commitment in option Attorney General Maraban Tulaw Raban Pwuhng nintuan kamanamanta ka monobot ari ikamelel me koneng melel momot kan sambal wad melel ka medin moni an ka karong ki irawad mon momot wad pan kamanata buen sainsal me yawasa mon wad tatawag laye o makaros me tatawag la po masowa buen me luluwe wag thailand tapun ja account kapag may Mr. Speaker, men pagkaban ko rin itong chairman in chain ko, ang kakmuidang rawat sa kamadawat ang kakasign ng sa makamitin mo. Kailangan chairman in chain ko, kami, essential me, kamagat yung miyaya ro. Kailangan, Mr. Speaker, siya nuwang pagpapamiya. Kailan kacinan wiya po kapralang finance rin ka korong. Essential, pagkamagat yung miyaya ro, wewa pa na miyaya Thailand kapralang kamitin finance floor amendment. Napuki pa isak laban niya risak payo. Koros mo utong kamagat masani ay. O masani so kamagat po ita ro floor amendment would assign lang kamitin finance. O ikangang on Committee in Finance and Karanga o Kaproto Momotwood. Yan show matang. May floor amendment? My Mr. Speaker. Kamui, Chairman Carl. Kailangan my Mr. Speaker, itong alwa sa balban ko promi. Itong alwa and bill to water bank ko prakan koros. My Mr. Speaker, ni wow karakaraki, kamagat momot ka sa walwat talang ka kuya kuburki. Kamadan wukit taglat the floor amendment number ko pa isa kayo level niya resak pa yung. Chancellor mo kamaguto koros maudong kamaguto masani ay uwa masani so pag kamaguto po itak try kat nan masani miya masani Chairman Goran. Kailangan may Mr. Speaker ni ralap kamutan wukit taglawat pag momot ka sa balwat and ka kamanata wan jala limanan. When kak sawase isa pensyon sawas na sawase Legislature naniray ka sa balyo magtay kat lalaran wat
me pada nan malang ko pungililan wain Pohnpei din tuan raben pungiu me sama dai ka pinakap tolongan nan malang ko pungan Pohnpei Pwuhng Legislature kay sakeo sansal me wan mo ni makamanamanta ong sa wasin Legislature mo padpaner wan jalanan mo no solar kapular nin tuan tatangkan masong sa was mapapali mumol ka sa balwat uyayangan nan malang kubong ranwat miya tungal pilengay mabil miyo sa kapul ay makarada pagpagwad miyo ang mumol ka sa balwat wandala limanan ang kamanamanta ang kakapali isapen so sa was so sa mumul ka sa walwad nan malang ko Pwuhng case may patawantar. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman Carl po kapesa and floor amendment of Kupaisa kayo libinyari sa payo. Miyadra masin po kamoy Chairman Pahrek. Kalangan ko Mr. Speaker. Iban tungata floor amendment what imen kapatayang atam tay kamanata talanan o bilmiye floor amendment mapatayang limakit o met bisong-bisong kapali tatawgot ri wan kasambalin tatawgot en kag bican salang way pakon tamak jay lababali bil kasola baila sa matail chatan tatok Pwuhng kaitek mamonupan upana ang bungan executive o legislative. Ibinugita motion dyan sa pulman kita, floor amendment. Abugi, paisa kayo. Kariman. Siya lang mo, kamagot mamiyaya tayo ng ruting timasa na ben floor amendment of Kupaisa kayo libinyari sa payo. Karos mautong kamagot na masa ni A. Uwa masa ni So. Kamagot po itar. Karos mautong tayo sa pulman kita floor amendment of Kupaisa kayo libinyari sa payo. Masa ni A. Pwuhng masa ni So. Kamagot po itar, o tayo sa pulman kita, floor amendment of Kupaisa kayo, libinyari sa payo. Speaker. Ay, come on, Speaker. Motion and close in an motion. Kaya man. Esensyal makamagot yu, miyaya tayo na tung timasa na ben, kamutan ko sa natap Kupaisa kuno, libinyari sa payo. Karos mautong kamagot to, masa ni A. Pwuhng, masa ni So. Kamagot po itar, o tayo na tung tiar, masa na ben, kamutan ko sa natap Kupaisa kuno, libinyari sa payo. Pwuhng amendment kay tayo kamanala sa pulmatay rule may required duplication partiality o ibang patrawan may kamutan ko sa natap Kupaisa kuno libinyari sa payo panwiyalar kamutan ko sa natap Kupaisa kuno libinyari sa payo LT1. Pwuhng tayo ban katiyan ng karyaw o kim sa klan watawat ang tayo ban usus ng ngil o ibang po na sa Chief Clerk. Senator Abram. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Senator Edwin. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Amen. Senator Simon. Senator Simna. Amen. Senator Simram. Amen. My Mr. Speaker.
Ang sansalayang way masabal matay lusus meto ko kamutan ko sen na tap ko paiso ko no le bener yesak payo LT1 usus yesak A o soto ma uwang kamutan ko sen networks. Ran wat tay kamanalar kamutan ko sen na tap ko paiso ko no le bener yesak payo LT1. Kalangan senator ko masular hirapan unfinished business I mean pagitag Thailand patriotipan resolution calendar. Kami Vice Speaker. Alangan Speaker ay tungal sa karang mga pangkubra mo yun. On give floor honorable members karos. On viralkan. Pilpolikran mawan kaping payamaw. Ang Pohnpei insak. Mang Speaker. Iman nuwaw. Sa karang kamu yung mumotwat. Hingga kudro. Kalar ng balimay saksilula banyal. Iyak tayo. Kaya ang kapin sa inyo. Asan sila mo kamagut mamiya koros mautung kamagut masani ay uwa masani show kamagut paitak trail utroyer kamutan resolution na may silu laban yesak payo sang kamitin chayan ko o kamutan ko sa network patpatro pan protein o iban po na sa floor leader pan kak place the Vice Speaker. Speaker nuwaw. Ibaruan sa karay kamu yung mumot kasambalwat kaki. Elar, nambali may saksilula pa niya resak tayo ang ka-place pan resolution calendar. Karyaman. Kamagut miyayer o karyaman pa miyayer. Aratay pan po na so iman pagag Thailand place kamutan resolution limay saksilu laban niya resak payo pan sa bulmatay resolution calendar. Makaros placer ay pan po na sa Chief Clerk. Legislature Resolution number May Silula and Sakpayo proposal for resolution. Respectfully but urgently requesting that the Governor of the State of Pohnpei, in the interest of good governance, to take all necessary measures in authorizing and directing Ms. Sina Lawrence to voluntarily step down from her duties as the Director of the Department of Treasury and Administration with pay during the period of the investigative hearings on matters affecting her office, which is being conducted by the Standing Committee on Judiciary and Governmental Operations, as mandated by the 11th Pohnpei Legislature for adoption. Kailangan, ben po na sa Chairman and Chayan ko. Salamat, Mr. Speaker. Pwede tatawag yung mga bangkat siyang balik. Ay banpit aramas. Ay ben baruan. Pwede mo siya ng tayo nagkakarjan sa masin ben. Resolution sansal mo tayo lo ketyenan uyabe. Karyaman. Masalar, masin ben kamutan resolution limay saksilu laban niya resak payo ay ban po na sa kamagut mamiyak Thailand rajang ito masin ben. Koros mautung kamaguto masani ay uwang masani show kamagut paita tayo tungtial masana ben resolution limay saksilu laban niya resak payo. Tayo ban katiyang nanusus. Tayo ban katiyang tayo kombal ma miniteo tayo
El komalti mayor komagitiu miak Thailand retugiti masan pe o mia karyaman pe mia. Koros mautung komagito masani Pwuhng masani show komagit poita Thai retugitier masan pe resolution lemaisak silu lebniar yesak payo. Koros mautung Thailand sabulman kita resolution lemaisak silu lebniar yesak payo kawatan ni lema palimaun So, Chief Kamaledi, Michael Pura, Ipadrowan, Chief and Kasansal Etamau, Benkak declare Mau, O Sansal me Usus, show, make la Makawatape, Pamen, abstain, Pamen, Yata Walu, O me Ususki A, Asak Silu, me work resolution, Lemesak Silu, Levenar Yasak Payu, Kamanaman La Ranwat. And Kak Sansal, Usus, Asak Silu A, Silu payu show o payu abstain. Mia peitak penusus, masoda kay katlamonta. Speaker, Kamu five speaker. kalal bagan kawai tiu. Ong ipadon kami leme panera isa kununan kalantaran ayo. Mia nomination kaya rkel payak pisang apranut meta yo mapatunan kalantaran yamu manmet. Aman melua. Iman pagi magdagak torak tiyang ra isa kuno speaker. Amen. Ayan siya lang mga pagpagmamiyag Thailand torak tiyan ng isa kuno yay nomination. Pwagi miya karyaman pan kamaguto ko tayo katkatiyal po ng isa kuno yay nomination. O iban po na siya Chief Clerk. Recommendations for standing committee reports na BFT Bayulan Research Tayo Mapit. Nomination of Mr. Churchill B. Edward to the Board of Directors of the FSM Petroleum Corporation. Man po na siya Mayor Chairman ng PWTC. Kala Speaker, muna iban yang patro ay mintiyan ki ay sekarang misik lang ang kupuran ni law kono ko. Pero dong wasarisit pagi yang sabul mongwi sekarang wow pribuli meti yang nilang. Wong kin komwi, wong ki vice, wong ki floor, melel wong ki honorable senators kan. Wong kin niray kan mayang tel nang kalari. Mabiliyang PP yan radio kan o mayang KPC kan. Imenulian di sabul momu committee and PWTC yata kamu trail and katiyang nan recommendation in standing committee report nampe epuki payo lebini el research payo mepit ititang nominee Mr. Churchill Edward on board of directors Petroleum FSM. Karyaman. Kamagutan Chairman at PWTC. Karos mautung kamagutan masaniyay. Uwa masanisyo. Kamagut paitak tayo komal tila finansyo pagtailan katiyan anusyus. Omen patrawan yang Chief Clerk ko yang amuikan dan patrawan pasang tarapan anusyus.
Speaker, ang common ma kapag excuse yela. Dahil sa pahalerong ng sabul matay Luya Kupur, on San Saleng Way, masabul matay Lucius Matoke, Mr. Churchill B. Edward, magkabnay diyo to buwan Wiyaman, Member and Board of Directors and FSMTC Corporation, Lucius Asia Kisuway o Sio Bayo. Mat mawawag ka kamanala mga kapila. Speaker, Vice Speaker, iman pagil kalang kaktorak tiyong pan tiray sa kasu Speaker. Uy, pa miscellaneous. Sorry, man. Kalangan Speaker, ay tungal iratoro rin wata mo ay tungal sa karang wow sa palpan ko promo on the floor pambakabayan Honorable Senator Scoros. Ilwang nagira ilakan o tuntutongkan o palikraan mawan wow ang tuntun bayinsak. Speaker ay tungal iratoro rin ranwat aban petata sentri kayo mapatotan ang fiscal year yakatriyasak silu. Melal me silu patulang anane naramasakan yang wing ketiya ngal silipot. Robrobe ni rawat kuyaw paytak bil motion mo intak riyapak te silipak. Kuyaw nan momotwet an kapugo. Me toke alen kamaulan alen an penpa salapuk onan walim talang. Ibil baruan kami alam talakation kaitan bil niya. Sabul mamail amail tungal Jodoh kay me patulang ewe kan pangkalaban Pohnpei. Nantama katirok tayo mang Speaker nenen Kadkadaur tungal kapit. Advice of allotment and moni pukat uyawitan ni August riyasak walu antar yakit riyasak silu. Absaik magutin kontrak saik me kot uyawi yungla naramas inen laut melel railakan main kiti nakit ko delegation gitu walian tonan momotwet repatuan ronger son par tau powe kamaulan alakan sudo uyawil elmet awat vice of allotment pekat sailan itate may patuan alanan pain advice number AIP Riau Silu Payo Suru Payo alan nanman salabuk AIP Riau Silu Payo Suru Riau alan nan walim palang AIP that advice number AIP Riau Silu Payo Suru Silu ma advice of allotment niya sang budget tama kontrak sudo uyawi kita Ketama uya ban tatau pukat sedoma ketlau sampariu sama tau bawal ranut. Niai batuan. August silisa ke upari sak silu advice of allotment pugo uya wita. Uya me kot makapato rai melel man Speaker. Pakapunot de naramas. Takalap sepuk de metodo kin sepung kania kawalenai school kan mia wasam school pos sulagap tang. Nan al silbuat may patuan. Iman patuan pagi. Kemudian kak kabukoki, kemudian PWTC o finance, and kak talk o kawin to momot and legislature wood, non-session wood.
kapoltan advice of allotment bukat solar to kalangan man speaker Chancellor mau kamagat yung mayor o miya karyaman pa. Karos mo itong kamagat o masani ay uwa masani show. Miya masani pa ni Rawo. Masani pa. Kamuin Senator Altuwi. Kalangan Mr. Speaker, imin pa siyang irekan masan salasang Vice Speaker o kasalitam pit delegation in Sogeskan bilmiat project matuwa siya mo maya kak pil kapachapa siyang melel alakan mabil kamanaman lanan wing Soges socha uyawi ay may min kapachayang Mr. Speaker. Kalangan Senator Altuwi. Speaker. Committee kapatapat riyaw Essential Committee PWTC o Finance and Cap Note o Pilapali ila kasyambal. Kami Senator Mobigo. Langanan ko promo Speaker. Iminyang batong pwede essential me mo bukat niya trail kamanata so me kamanamantaw niya proviso yo patrolong pa me pan available until expended. Ori ibilmen kataman kan katal meniya so mo bukat kamanamantaw executive patuwandong katal me katal over appropriate 2 million ay so igar pa na pilpulti project ka. Apwegi ay patuwanir tarbo kami allotment niya ulang TNI kami leleman TNI puko ren kak taula o yata or takita na so what yawan mo ni miya oran kak taula ng project pukat. Arya ipiliyang tatong paiso Senator Artwi o bilyang kongongoki tatakot ng taula TNI ang taula uya puko weki allotment ka namin yor kalangan. Masalar masanaban ni Rawo ang trail katla o suski koros mo utung kamagito masani ay o masani show kamagat paitar o kamagat mamiyapan asayin lang kami di kapadapatan moni o PWTC. Kamu Senator Net. Kalanan kami Speaker. Kasabali tunggal sa karanwao. Imen patrawan kapitulong floor motion may ban toke FSMTC oversight and wiyawiyang port o management and FSMTC. Koros mo utung kamagito masani ay o masani show kamagit paita miya masani pa kamu masani pa. Imen patrawan pagi maka ka komuyen likiyang sabol mga kamitian person mao and pukawat o kapredo sa pansang week me banwat. Chancellor mo kawait kapatapat masansal sa chairman masular ay me banwayawi koros mo utung kamagito masani ay uwa masani show kamagit paitar o assignment mo assign yangar committee person mo o pek and kapredo sa pansang week banwat. Kamu Senator Simina. Kalangan Speaker ay tunggal retoro meriakis muna iban paduan itangkay sa balay tunggal sa karatanwaw ang kun komi Vice Speaker floor leader o honorable members kan ranwat kayawan ay tunggal retoro mepit kapeng imin kapeng kiyang ranwat ong tatakan ranwat mesansal ulianti sabol mo muy kamitin education o members kan uwiat kapeng ong irang kawit mesansal mepit program and special education ong 45%. Kalangan ng Vice Speaker, Chairman ng Finance, Committee on Education kagtula o wiyo siyang kan mabangka kapwali iraw. Kapuredong nantatok magtray sa bulman ki, try gananana consultation, sang irail kan mapwali balikan. Pwuhng kak apwali irekan magtray ba napwali o aramas. Eri kayon ay tungali retoro di bangkap yung kiyang irang kawit kan sang sabul mumuyo bisyo honorable members karusian at rela palila irayo may inin ng kasampal ong sabul man rela aramas kan o irail kan mo iya sa apisong government yay ong aramas
Pwuhng Sangaramas. Kalangan speaker, kayo na ireturor keryaw. Dan uya ireyo me imin padungan ali di kawit. Nan say me se padungan uya ulianti sabol mumiobi so Pohnpei State 11 Legislature ong saiban. Miye wasakay me se truwong. Me se kosoneti uya pentetong kay me ebangka kapali melel ong beliang kamarain. Kayo MOU nampungan Department of Education of Western Pacific Maritime Academy, non-profit organization yo. O pele MOU yo nampungan Pohnpei State Department of Education o Northern Marinas Technical Institute. Irabukat panroyang sabon mo office, pwirang kawit ka ng niya, monto lang apolven irabukat. Kasi say na siya ulianti Pohnpei State Legislature wakapali yang win say pa. Kalangan speaker ay dungal iretoror o kalangan kubro karusi. Kalangan kubro Senator Simna. Kapung sakaratan na mayor, kamela na sakaratan kapung na mayor. Aratay bangan po na Senator Simon, masula sa Senator Simna. Kalangan may speaker ko sa balay wow tang Pwuhng orgi senator kan korus speaker men paduan walianti kit delegation in waititi ya itu mal kapel speaker ranwat imen luau walianti mana kapne walwat katin kuprola Mr. Edward Atungal simpanay la pwede sarang mau me balwat kat yang rawat atak me uya rawat atak kacampal yo pwede atak kut metelap sensel me mentatro biyo songen reservation koi en akoy kitail iram ko kacampal kamele Pohnpei tumalwat kacampal ki ang sa ray asyut wala pang Pohnpei nan petrokor are tatakot yung poita o imen hulian giti kita lagi itu yat tuan kapung meletak al formai pagpurmao macam nanti ya Mr. Chairman kalangan ng kami Chairman o ay tuwal congratulations ang Israel nominee kan koros magteka manala and session na kalangan Senator Simon sakaratan kapung masansal siyang kamoy. Kupurin po na siya Senator Edwin. Kalangan Mr. Speaker ay tumalwaw kapatapat dalawang kan kamoy. Vice Floor Honorable Member kan Israel kan may pateng trial minsan ranet dan retoror may promotion riyaw min patuan uya. Wayan kayo, Mr. Speaker, imen uyata kamo ketiyo. En sansal me initiative in committee, salbumi committee Tiago Social Services. Tula na we have been korong-korong yung mapit, we have been reporting in micro games, so running way mo. Well, kaya should we official assignment yung mo, uyata yung oversight hearing yung sang committee. Buwan ka kuya tatog yung may committee wat pang ka kan report kilong tong nan momodin legislature wat ay man kamukit kuya ban tatog wat an ka kuya floor motion yung salmoy committee in melel tiyak o social services and ka kata o report kito kuya ban tao tapan kamatong riyaw magtry yang participate o kat kita to katuan ta treta po na wali metimen tagi ma kamukit wat kak alal Kariyaman chan salama kamukit mamiye oi kapung committee atola ro tata kapun ka kan officialize tata ko kamukit me niya chan Senator Edwin appropriate correspond kamukito masaniyay o masaniso kamagit paitar
Mo isote maasan ben tat irawok karata pagpago tataguan na sa ina ang Committee Social, Culture, Historic, Traditional Preservation. Kalangan. Miyadra, Senator Edwin Gomi. Kalangan, Mr. Speaker. Kariyaw, moin essential mo mami mo ma wrong what stamela la mo mon mami wrong on may start pampileo purotong retail ma mo ayang iman kalal baktoran melal niya trail wo may istaban sabang mi communication I patrowan President nan meeting you may Israel song-songan kong ki melal US ong Israel kay mapit main service kay mapampileo kopurpurtong FSM momon met start uyang we are wrong apan tama miyan anin mo tami kay sambal ki mayay pan melal ireo bangga katang puroto mo imen mo yung Thailand Committee on Education nan suma o taptat track mayrawat melal o maansu pan irawat pampuita yang umon transition in easy kotong puralang head start. Kami batuan kemet Mr. Speaker moin kita bil working. So me head start phase out pan kampak Riau leb-leben tetok try uya ke try langka questionnaire service kan magan apel pan head start or transition yang pan easy. Mai me bil pan uya wemet moin bil trail win anana mangi uya pen tokan ong melal tron tokan service kan melal maganapol pani si mayamo mana panapol I kasampal ki rawat wagi essential may si apol pan supplemental education grant man suwat phase out o purolongangar pan supplementary sector grant try koros mangi me head start we have federal program you or even Thailand main koneng Committee on Education and Tola o track kalikan mai rawat we are iramelaliu te irayu me pangkakatan we are in the future Thailand tapta pilewang palikan yamona taiban apali melel program magtaiban apali program riau tegtrail pan transition lang pan head start. I met me men uyaki floor motion makam din education kak tola o tech irami kasaleta. Speaker salam mau kamagut memie koros modung kamagut masani o masani show masani be kamui Kalangan Speaker imen kesabalan dengan sangartan wow irame sansal sang honorable Edwin Pwuhng still in the pipeline on kusuntin tatok pi patruan dan information sang PIO President Office negotiation apalya start sang saler mo in process bangkak sang option president on National Department of Education leladong executive kaunabatan irabuko committee bangkak ulang lan still in the pipeline apal ben start abang ko purpurtong FSM melal National Department of Education panapali abangkak lel executive ren kabna o director allianso magtay bang kamakit ko sen puang kakalay neng program mo mabang kupurpurtong child lang kakapali ong Pohnpei state tama bang kakapon nan sangon ni remesansel sang honorable Edwin yamo mo na tay panapali start o isi anso dray amen ianso magtay bangkak kadriyang o apali regan mapampit ko sen puang kakapali Iram essential sang honorable kalangan speaker. Speaker, Pwuhng Vice Speaker. Ang niro kalangan ng Senator Edwin ay tungalwaw sa bal. Moin kasanaba polba
rumba nana uya. Ogi Menceritakan sobung magatin program bukat pantrap nan FY 2026. Ibatawan kami lelema isi kusunitin Pohnpei kamanata ni momiyo metro longong ban department. Extra tagak patoto ni momiyo memiya mas. O tatok sang magatin kawitin totong karosang region na. Nintu nakin kaito. Mariman speaker. Patok ba nane en uyawi kanina ibo service me banto ko serbukat en utan toka serigan rasang serin California serin Yawasango tel dua don totak apol ba banana kanina o Pohnpei anane tok ma jagak tok karasalang wen palaw ma continue kolokol program wot momon system metatok Pwuhng Saipan American Samoa away Irabukat bangka kuya men kawai pergi memotuat mekan kawat aku senat resolution eninang makcaiban kawai program expert. Iman kuburan wen Pohnpei dapat jangala kubura mana-mana wasen tuan tama mia sambar ria isok patolaro. Ni tolong anak-anak seri tukutungkan pan program kan buaya supplement education grant. Sansal tama mia apol ban serikan solale. Iman program ini start kasana pen hutan kanene. Betul kita bang cok mau bagi isi kakawali seri riaman lel seri paman dan beran school kan. Start requirement beran school pan applement. Oya pan ka school apal pan seri kan pesan. Karena speaker main kamtin school taman senator anane introduce resolution ang president Speaker Congress, Bill Ambassador in US, ya kayo irme iray kami lokonongan kayo tatak. Pasapol matay serikan wen Pohnpei ang tulong programan kapay seribukat nintuan ninang nagkakauta na 1966 tuan kakautan programan net start nan naman. Ayay tungal sa karatamat mang speaker kami lalaman resolution yung anak patulong na po ang kalwa tatak. Kalangan speaker. Kalangan masalar ni rawo akta di suskila karos mautung kamaguto masani ay uang masani so kamagut paitar o ire masan sala teratun panacay ni ang committee in education o itong albak kangong ang blikak report to acumatang tayte peyan tawi tameman pagadarto makamiti kakatlang mo tayo rob ang report tatame Likas mungkin kan me bitata start ak mai kat lamu malan roboto kalangan kamu Chairman Carl kalangan mai Mr. Speaker ichungal wa sabal ban kupura mo yo ban kupura kan koros men chungalen ki anso mau nanara toro wot ira riyaw me men patki yang kupura kan ke yunera mai Mr. Speaker apetata irai ton ta ka no biska sambali ma ranut pilu ya pepe porque apel ban puena raile sa exanti paliu makin apel ban morning compact office yung madangi project management office nan tiyan morning mawe morning makin apali office what kin patosang pan inon minimum salatek o kasan de mamia legislature makin kamanata monuat o office what we are office in Pohnpei you me ban kawait project in Pohnpei kan ranwat kusinat in Congress public law riyesak silu opgriyesak keu section 8 aisak kusinat diar me monu bukat pan koros patulang national government apel pan office what nan way bayu pan apel pan kawait in Samatay national government nan kusunuwat kamanaman lar yang legislator isolaka kamanada pati din apali po ng tatak pukat nan kusunad mamiya ninduan eupena may pati yang Samatay sa wasing kusunad din FSM mamiya ranwat apali pati din opisin PMO Pan, Kampan, Transportation, Communication and Infrastructure.
Paluo ala pati din office in PMO makin miya Pohnpei o allotment aput wiya witi tong Pohnpei state kabina wiya alati. Ari iret akasambal po chonta dangke wiya payer sodal po ipo. Wiya pen atay bang kosanedi. Wegi nan sama tay kosanedi mas sawasin moni kan me pampado sang masliki yang agi besem malwat pangkinang nintuan resolution. Kailan tatawad niya kinapali federal program donation kan o grant kan. Tinatay pan wiya sang tatawad po napali moni na nominee minsalatan ma tayban kubureta. Pati yang met may Mr. Speaker may office would pan wiya ala office yung ban nintuan paton way masansal consolidated wiya ala office yung besem. Contoh tahu bukat pan wiya contoh tahu kan Pohnpei state government, the contoh tahu kan national government apat pada Pohnpei state. Pati yang met office you meruya tatang kaya pan wiya office na besem, the office in Pohnpei state. Dari irabukat non kasampal. Sansal maaladmen wiya o kawait mamiya ang administrator in TNI. Enkak ewang kabina oira kawait ito Japan moment legislature o kabina paneo panapali allotment wat. Leran wat kamumadang ko sa nedyo me pato to bok tele napali. Iluko ko purakan koros. Kailan ka ke open lakap kulak tuwaw. Bok tele nuya karong me banya nga ki Israel uliya panapasam kan Pohnpei state office in kabina. Kailan ka ko sa neti monu wat melel abol ben Israel ton tatak kasambal bukat meran wat Resolar al Pwuhng, Pwuhng moni wat, sola uya moni yu memal wat kin kamanata. Pati yang met maing Mr. Speaker, akasampal legislature apa na pali tatak wat, niyanso malat men wiyawi, autan madang osoni ju pamiya legislature kamanata, moni wo uyala kasi sa matay budget. Niyanso malat meno uya winu mom memiye episode te office wood maban pat pato to wasa me patoye ya wasa bang robot yang dari irobuka tanane santi I chungalen ki anso mau buyan kak patel sama tay song sawasin kosen pok telan ka kapali tatawad nuwan karwar koros per may chungalen ke may Mr. Speaker o may nay chungal ban ma aban may yang Congress and ka kelep ko kasane to consolidate money in compact met ranward infrastructure eso ban lakap arwayang health o education consolidate rai kasane to pate darap ka taro allotment ng state payu iwasat may kasampal ki remain perwad ngay kelep chungalen ki tapi kasalwad Rilu ka kupurakan koros, lakap kulak tuwawa. Kaya benanan peren meeting, ewo kailan kak karong kira kasampal wat. Ipagmanggi yang right on tatawag pukat. Anan wat es to kakapulran wat. Ito nga lira choror karyaw may Mr. Speaker o ikasabal isa karan wow. Men pata kit delegation and madalinim o bilnisangan mom sansal sang Senator Simon Uya at chungal kapeng ang pan kupuramu yo pan kupurakan koros pwede kupura mile mesansal kamanalar Mr. Elches pelep te solukanant and kakuya sa matay terin kampan kakalaka ko sanat irawat sinin kapeng giyo ikoporabor kame olo pan chungal yung kiyan sa umaw ang pan kupuramay koros pwede uya pina chungal kapeng ang ranwat ipata delegation o pati yang ngolo ay tungal penini uya tungal kaping mula tagpang kupuramal kalangan may Mr. Speaker bagi also mo Senator Carl Masolar and Senator Carl Miete Retoror Senator Net Kalanan kami Speaker kasabali tungal sakaran wow pan kupuramu Vice Speaker Floor Leader Honorable Senators kan Iman Padrawan, we ata kamakit
floor amendment nambe pukisli sak walu labini alresak payo me anso uyalaman anso kisama laro assign committee and morning and reassign lang committee and reson ma pagkariaman.
Tayo komalti ngay may pagkakailan komalti. Pagkakailan ka kanala kapin floor amendment of kislisak tuwa o lemin riyasak pay. Kaya sansal may floor amendment what patroyer moy o kamagito and kailan withdraw sang kamitin money o sayin lang kamitin health. Koros mo utung kamagito masani ay uwang masani show. Point of information, Speaker. Women patuan kawit. Na kami Chairman Carl. Pergi mo kawit mamie. Asyik mabang patulang committee neld. Talabang uyayang. Pergi abik morning. O ya resolution ma pali mono pakat takan uya tatakin kami din moni I mean buya ay cakar misi ko orderin floor amendment what mabil kamakamakiten ko so lang committee you may ma chairman ma tatakin kami din moni ma pantan kupura tabanan siyang apaliyata Entertaiment asa nang committee note mo intatak mamunikat panuya ko ima committee mo ni manew ko yang committee note tama de ukita kaya committee note ban karonga palubuko o kapuratong committee mo ni isro paduan puki moment Legislature what dia kena pali grant can buy resolution or resolution wo niya upal sa kamelele me irobukat patoyor lale dari aku pura mahal ma aku pur lang patay patolang committee held into one order me we have floor amendment what we are chairman ng committee Kailangan itu pura mahal dahil bahan Kadkadaur usus esensial me kamagitiyo mayor Information, Speaker. ay kami Iman kawit siya po na introducer o bilga kalangan no katkiyang gobra po pili o driban kamdi bang rong kulok tuwa lakap ay pila ba ban kamumatan wo katakalawat kak lisukolong nan katawat kayu karyaw akam din elpan to korong kuyo nagut kekila yaw sa ano mo inmanu yang kita kau itu lakap kulok tua dia bang orang pili ayan soalnya flora kam tiga atres mau ni tolong tu ya kita kau kita tu peruni susah kacangela anak kacang Imen pagita tayo komalto minute tayo komalto minute
O tay kat nan masana ben withdrawal o iban po na si Senator Ned. Kalangan Speaker, wewe bana dahil supplement here na nansuan kombal. Utan kalangan taulul tama tiarag tanan kombal. Met makareta ni waw man patrowan withdraw motion may patrowan taro makariya manero o suso pay taro yan withdraw o makariya manon bil withdraw. Kagakariya man. Chancellor mo kamagat memiya po net withdraw your motion. Actual motion and withdraw kamutan ko sa net. Limaisak libanyer yasak tayo. Pamuhi Senator Movic. Kalangan ng kupromo Speaker. Ay tungol floor motion riyakis. Ari iban drop pita mas kayon floor motion. Kayon floor motion epit wasang kito Speaker. Patrola kesela ikit ngay puryang may kelar. May puryang may kelar sangan kamakit me. Say sila koro. Sila koro. Say kamalti. Kalangan Speaker, ipuryang may gelar sangan mo wasang kita uyalar pwede. Niya isaw me private sector operator apali wasang kita ikamelele me utane apali ni kona inayo solar sang suwat poswat te sangkan paratanan wasang kita irail pil install breathing pipe koy Mr. Kadkadaur mata iso kuoro bo iso official. Ayo kusuman. Na Chancellor mo Speaker nan kamal. Mainira pasambal me. Saleta pweki ain sa wotro ain sa me apal pamiran tayo work pasang pweki ni ain sa me private sector apaliyo miyo sa wasakay bato sang song chay kami apaliyata breathing pipe koy pon nan kito magnapali pwede miyo pon wasang kito ain sa wot child corporation private sector corporatong government kiyang apal pan PTA pain panor pipe ko nak Piltete kaya ilar kit ko naniya ko. Ko sambal kay rawa po kachayl ain sa wat pala isang sa umaw. Isangan makit po ko papilkan kareta sa umawar kan ni kakan niyo ta reta il Pohnpei. O buwa ko to na ramasaka isang liki. Iwasa repil changa longo to yon antakoto. Ain sa wat aramas selar pilkak alialunan causeway bweki pon wasan kit lelator nanialo pilkowalar wasa ari ko sambal kemel magda istaban purong pet ki yang private awutana palbana na uyawi o imenuyata floor motion yo mepit tomsaito bweki men patrok pan tami kasaleta ko Committee on Environment o Committee on Health
kamelele me imira me ko yo konong iran tro katau o report kitong kitail tama konong uya wisang murin met skola pweki pileo me build men kasaleta ain sa me private sector company wa papaliwasang gito resto ka makaleta ni kailan yalo para master kaklang lang wasang gito met PTA ka makaleta ro makalagal tatawlul eu ka makala eu pero tame sainsal ongway bukod ari ina na ni ko sampal ka makatwa to i may pa speaker ko mo na sa inong climate change o health and apali ka tong katail tana uyuya sa what tame alota ko burbursang private sector company yo tano uyuyawi tame an PTA planin taulanan tama uyuyamet o health and batong pwede health repercussion kan mababato sang nan tame sansalain sa what ananen sansalang way pokod kalangan Sansala mau kamagut mamia koros mau trung kamagut masani ei o masani so kamelele mamia masani ba commission to kalangan ng promi Mr. Speaker kesabale sakratan kay Banua Mr. Speaker ikasambal ki irame senador mo kasale tao ibiliyang bunot kinana reyna anso tama ikasambal ki ibil as a chairman in environment ipimbisar la tangburon kabina kitwewe pen kawewe makabina uya eleyang ye ay poyak sang koma bitwa sao poyak sansal me justification mau kawewe kan me uya on BDA me sansal me temporary chamo sansal me ramburam petaut on company me interest i me bagay me rende kamoreti ya im Pohnpei waste management ko wa mo pa rabambiliang purem pet ki amarapeyan aletia rende purem repute ay kasambal ko ireo maus committee bantola o purem check i me ba jowan me iboyak sang bo kawewe kan me kabinawya yang ya leta iso cha mintola pi kabenggyang mo kasaleta mau kam driaw ka bantola o karong ya imet me min pa jang kamumudam floor motion kalangan Mr. Speaker. Kalangan Senator Artui Mietra Masin ba commission Senator Latora kalangan ko Speaker mo na bayang patway patwang kuprakang kapung total mele wong kung mal sakar misik patwang ko mo kay bueno wa bang puran rail so bay ti wong kung ko mo wong to five floor honorable senator kang koros Speaker mang kapung gira kasompal masansal sang senator mo ko angkak sansal may road imakamawa administration cup nagtrail kot lalain sa upset liltan wasang kido tadogwot asainong may stubang batungan sobong kam disilu o nan kangen korong kan mamior nan tatokwa bolar option executive kabina bang kawi to plan kap tatok kabuyo tailang kakot kiyang kupra dahil lelmet site plan yo lel to bang ni option speaker malalong kuprakan komogot mauyawi man kapung giyo kam triyaw ang kaktaw lalala ay mat speaker Kalangan and kawit kabat siyang Senator Latora Mietra Masin ba commission katon me ko tong may babatawan to we ikamelele mo main tatok mau kay mo tama bang parata sang tama sang salira bu ime kayo bil ko sampalki we ikamelele menan irair na wasan kito lele aban become a very costly exercise tailang kobralang tanen ni ranjo ari kailangan bil ko no utan one mo ni magkailan mo na kamanata mamiya pet fan ko la o armas company yo makanakita petro utan rabang puro to pakretan mo no pweki tanin wasang dito miyar lalew abananane utan prong onon o prong puralang tame ni rancho ang sawot kuit pa sa kotaro armas kilaglang tang kita ang sawot main speaker ari kasampalo kay bilanane even ko ngo committee me ipakiya na sa inong ko and ang saukarwaro o kabrotong trail ang saukarwaro tame
Bansal sang aray korong-korongkan. Kalangan. Miedra iran masin benirawo. Speaker. Nako mo Senator Simina. Kaya pa lai tungol sakaratan wawi kapinggi iram bansal sang Senator Mofut. Moin iram Senator la dora kasale tau I utan pasin in the talk me bang yawi. Lele doranwat kapna sai wawayang legislature ya planan to talk me panapali iram ko sai mamasan yan so. Ria bangkak lelan show yo me pambil sai Sabul Madrail pasin ng kusinnet mepit apulpen roson mau. Tapi ira buka tu buka kuya me aku sukai me bangka kuya kapalan teto kong eksekutif. Peruas mayor aku saya bil kapurayang nan masin penirawat ria balel yat me saya bangka kapali siya penirawat. Pe kepena mangiyar me yet tame bang kuya lalu toranut sudah me aku. Ria saya bil purayang katigo masin. Yari ming kasalita ira buka tu. Kegam momon bawa penen eksekutif atau legislative kerja kam makit siang kay mau utang ke benda bang makit. Yari ming kasalita ira buka tu. Etalau lelan siu yo meban kak sair pasin ng kusinda dari tay dolan ang siang uya bege meban kak apali to kalangan speaker. Ya masalah masin benirawo. Aktai bangkat lah nanu sus. Koros mau tung kamu gitu masa ni yai. Uang masa ni so kamu gitu paitar. O kami tika bat yai roson mau o environment and bukoki. Bak mesan salah sang senator mau. Ya direktor kami vice speaker. Moniban pona se kamu gitu mia pakair sang chairman kan. Kami chairman kan. Jungal wasabal ang sabul mo committee choror credential committee meban padoyan underdog dan tuan nomor tiatar imen pagisan kak tuba na murin session dan kak wewa penoy men bagi Miss Emmanuel and we are staff in committee kalangan. Speaker. Chairman Carl, kami vice speaker. Member 1 bagi sabol mamon special committee mepan apali delegation yo ban pasre trial and kaktu banalakap clock 2 and so gusto mo ang committee finance so iman pagi yumi and kakuya staff. Chancellor mau pakai sang special committee in Siliman clock 2 lakap. Miya pakai sang na kami Senator Mobil. Speaker, kalangan speaker. Utano ay rotoro riyawap mau. Kan pwede ola ka karwarta raitan. Awikin next session. Kalangan. Kalangan. Miya pakai sang chairman kan. Masalah ay ban po na siya kamagat mamiya. Dahil komal di sang uyaw kupuro subject to call. Amona tayo ban sapal pa siya ngayon piliw to kataman pagkakongong esensyal memia Israel iyan alamin Marshall men o Israel o lakay main piliang men tuwang tayo lakap kongong ong Senator Koros makakyang kasamo Israel lakap kulakay siya wasak set. Kalangan Koros mautung kamagat katalan raan mula di siyang kuya ko puro subject to call masa ni yay. Uwa masa ni so kamagat paitar kahit pan komal di siyang kuya ko puro o sa palban ni yay wan show may speaker pan pakair. Kalangan ng senator ko Koros.